Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family, Roger Arceo and family, Chito Carrion, Marwan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Nel Mayalung and family, Eugene Esteban, Engineer Raul Canlas and family, Jan Bumanlag, Aguilar and David family, Erwin Jan Maniago, Lourdes G. Enriquez and family, Liangco Macapagal family, Rodel and Jennifer Romero, Sally and Let, Snooky Roque and family, Remy and Zenny Mercado and family, King Mendoza and family, Mara Clara Fatima and family, Kim Margaret and family, Raymond and Celia Alfonso, Bong and Jean Galura and family, Alexander Nicdao and family, Ros V. De Leon and family, Lancel and Hilda Lagman and family, Rodel and Jennifer Romero and family, Elise Mercado Pasos, Mrs. Babylin Maglaki, Dr. De Jesus and family, Mr. and Mrs. Arthur Celeste and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family, Margarita Rosales Pineda and family, Marife Pineda Rivera and family, Moises Nino Pineda and family, MCFR Pineda and family, Edmund Sampang and family, Angeles Manganti family, Irene Rivera, Mr. and Mrs. Danilo Antonio and family, Felipa Capili, Layug and Rivera family, Catherine Isma Lobo and family, June Carlo Joseco and family, Rose Amari Pineda and family, Fortunato and Eliza Manuel, paraking kanilang 50th year anniversary, Rowena Manuel, paraking kayang birthday, Jill Manangkil, Betlak Samana, Ana Bayang Hipolito, Madeline Gomez, Lucy Cruz, Beng Chua, Mirna Hipase, Baby Aison, Marisa Narciso, Edmundo Dumandan, Edison Galoso, Jenica Galoso, Mr. and Mrs. Jesus Rivera and family, Mary Claire and Bernadette Celis, Casa Esmeralda, Mr. and Mrs. Jason and Lil William, Mr. and Mrs. Jason Sheila Marie Castro and family, Zenaida Capili and family, Manny Capili, Paul Angelo Sampang, Dali M. Yambao, Yalong family, Melinda Cruz. Makanyan mo naman yabe at alaging panalangin tamo ding special intentions dari Janet Terado, Arnal Terado, Abelardo and Lourdes Silo and family, Lian Macapagal, Yuan Inigo Emanuel, Caroline Gimotea, Arginal Terado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista IV, Eduardo Tuason Jr., Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Lusong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Ariane Garcia, Joanna Abigail Tuason, Sel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Grace Palyasigi, Al and Lisel Vitug, paraking karelang good health, Edgar and Rina Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, Arin Niari G. Balingit, Yuan and Yuri Garcia, Cheng Yandan Malyari, Isabel T. Pangilinan, Lydia Agustin and family, Bing Castro and family, Jenica Galoso, Edison and Joyce Ann Galoso, Joyce Ann Galoso, Herminia Trinidad, Melo and Sarina Briones, Stacy Castro, Joyce Ann Isip. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan dari Winston A. Chan, Danilo Batak, Zaina Lorraine Hope Matito, Architect Ted Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes,
Caleb Angelo R. David, Madonna Pahita, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Nolila Gamayo, Marie Nicole Parbo Torregrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Rolando Rodriguez, Delano Dante and Ras Malyari and family, Petronia Malyari, Maria Janet Aquino, Paz Favalio and family, Joshua Samparbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Angela Ginto, Gemaline M. Garcia, Rodimo Yargas, Rico Sabado, Melody Cruz Sohail, Nolila Gamayo, Luciana Huben, Cheryl Bacani, Almadi Macali, Ferdinand de la Cruz, Faustino Ibarra Jr., Manolo Mercado, Odilon Escoto, Gloria Carreon, Vicky Macapagal, Reynaldo Macapagal, Graciela Mortel, Jacob Yuchico, Roderick Holgado, Aldos P. Mercado, Mary Grace David, Edgar Parbo, Odilon M. Escoto, Alberto and Aleli de Jesus, Raquel de Jesus Gabriel, Michael Lopez, Baby Pantig, Angelita Canlas, Erlinda Bautista, Jason Fernando, Odette Buwan. Yabetala ng puking panalangin tamo ding donors para kimbulan ng Enero. Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, St. Francis Printing Press, Eliza Guevara, Dr. Ricardo de Jesus Family, Almario 1, Lourdes O3 YMP, Winnie Josephson, Ferdy and Didi Soto Ermitaño, Fea Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Susie and Ronquillo family, Sally Capili, Luz de Leon, Family of Renato and Gloria de Jesus, Consolacion Castro and family, Bernabe de Jesus family, Martin Joseph Mercado, Maris Mercado Nepomuceno, Julius Nucum, Tere de Jesus Ramos, Kiko Roque, Pat Mansbridge, Benji Garcia, Raquel Olalia Deirit, Irene Rivera, Peter Mercado, Lourdes Sonain, Paulo Bello, Pamela Gogna, Jessica Del Rosario, Joanna Bersosa, Catherine Noralba. Yabetala ng puking panalangin tam ding donors para king Fiesta 2025. Lourdes 2, Roger Arceo and family, Eloisa Peñaranda, Susie and Raul Ronquillo, Paul Baltasar, Pat Mansbridge, Celine and Carlo Kawigan, Almario 1. Para ka rin kapatid tamong miyango na biye, manalangin tamo para kingalangagang kapayapan dari Francisco Boy Labarias, Javier Pineda, Gabriel Enfeo Lalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Asguera, Felicidad Bondoc, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando C. Romero, Pasencia C. Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Palisigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Chofilo and Pasencia Palisigi, Marvin Sablan, Leonor Yalong, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuazon, Consolacion Rivera Yalong, Purita Sapanta Sampang, Escolastico Yalong, Tasiano Rivera Flores, Macario Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalong, Ricardo Sr. and Eufrosina Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Pete Bingham, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin A. Bulawan, Mary Blaze Sampang, Marik Renzi Tarok, Among Sison, Filimon Marina Katukutan, Benvenido Sr. and Isabelita Castro Rivera, Porita Y. Resido, Asenciana Malig, Estela Lagamayo, Alan Guzman, Luis Alenio Sr.,
Encarnacion and Ernesto Villanueva, Carmelito Saday, Pedro Liangco, Jose Timog Jr., Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Quiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Onabiswing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Zenaida Juan, Manuel Beltran, Raimundo Capili, Arthur Nakpil Katakutan, Avelino Ilagan, Ines Ilagan, Romeo Ilagan, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Pleseo Capili Sr., Pedro Flores Pineda, Ludi A. Maningas, Estela Lagamayo, Felix Pineda, Pasita Ginto, June Trinidad, Prudencia Pineda, Pedro Flores Pineda, Antonio Rosales, Carmelito Sakay, Gertrude Serrano, Narcisa Sakay, Comelio Sakay, Danilo Cabahog, Danielo Cabahog, Gaudencia Balbag, Victorino Capili, Dominga Capili, Reynaldo J. Flores, Renato Sunga, Jose Sigua, Josephine Pring, Anthony Sigua, Chofilo Dumandan, Crescenciana Manalang, Estela Concepcion, Jose Pineda, Caridad Pineda, Abelardo Pineda, Irma, Kambedering Sablang Kaladwa, King Purgatorio. King lagyo ng ipampo ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakyagom ng banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kekan timurin. Pagmasusyan tayo, ing katlong Domingo, ning karaniwan a panahon. Sisyan talangin na rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo.
Iagkastang miagnanagnan ing kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ang pong pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanikapo ko, kang Nona Mariang Kapilanman Birhen, karing sa blangangelang pong banal, at kaya kayo kapatad, hingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos na may payang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alanganggang Diyos, iyakma mo ing dapat mi king banal akaburian mo, ban king lagyuning pakamalan mong anak, pangayintuliran ming mamayutputan karing mayap adapat, itiyaduan mi keka o Diyos, king kapaminatan ng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyan po ang magari kambe mo, king kami at nganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen.
Pamamasang iba't king libro ng Nehemia. Delaning Ezra, apari, ing libro ning batas, ketang lugal, anong nula mititipon ding lalaki, babayi, at anak ama kaintindi na king pisasabihan. Binasa ne karela ing batas, ketang lugal, anong nula makatipon ding memalen, manibat na itang abak, hanggang ugtungaldo. At may kiramdam lang miyamasamas ding sabla. Makatalakad yay Ezra, king entabladong dutong, agewara, para king pamitipon na ita. Makalawe lang nga na mata ring tao, kang Ezra, kabang makatalakad ya. Tinalakad langan ding tao, inyang biklat na ni ing libro, nga ng Ezra. Puriyan niya ing ginu, ing Diyos asari degulan. Tinasdo ring gamat da ring tao, at ngarang may kibat. Amen, amen. Di kuro ring buntok da, at miksa kabla king gabon, king pamanyamba king ginu. Binasa ne karela ing batas ning Diyos, at linikas de ampong binye kabaldugan, ban antin dering tao. Inyang abaluren tao, ing sukat dang daptan, agpangking adwaning batas, metagkila kapanamdaman, at mipakyakla. Inya Nehemias, ing gobernador, i Ezra, apari, at biyasa king batas, at ding levitang manisplika king batas, sinabi ra karing tao, iting aldo, iti, banalya para king ginung kekong Diyos. Inya eko sukat malungkot o kikyak. Muli na kayo at magsaya, mangan kayo at minum, at dakayanan nyo la retang alang pamangan at inuman, uling banalya iting aldo, king kekatang ginung. Inya eko sukat malungkot. Ing tula ababyening ginuke kayo, yaing kekong sikanan. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ing batas ning ginuganapya, babiyayang bayong biyeking tao, apanaliga na lang tuntunan ning ginu, kabyasnan babyera, king taong alang balo. Ding kautusan ning ginu matulid la, nino maning tutupad, tulaing kamtana. Ding utos ning ginu ustula, babyelang sala karing mata. Karapat dapat ing gumalang mitmong takot king ginu, sukat manatili iti kapilanman. Ding atol ning ginu pawalang katutuan, alayang kakabiran ninuman.
Ding amanong luluwal karing labi ko, ating pamibule-bule king kakong puso, maging katanggap-tanggap la sa arapan mo, o Ginoo. Ape kabatu, king matibe at kakong talapagligtas. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. May ngari king metong akatawan ay ating dakal adake Kristo. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakalyang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman itamongan, Hudyo o Griego, alipan o timawa, may binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu, at itamongan, minom tamo king metong mong espiritu. Uling dakal lang dake, ring bibilog, king katawan, at emo metong adake. Nung ing bitis sa biyana, uling eko gamat, eko kayabe king katawan. Ita e mga baldugan, king enanedake ning katawan, at nung ing balugbog sa biyana, uling eko mata, ita e mga baldugan, king enanedake ning katawan. Nung ing mabilog a katawan, matayangan, makananuyang makaramdam, at nung puro nemang balugbog, makananuyang makabaw. Dapot, epin makanyan, Siriana lang binili ning Diyos, ding miyayaliwang dake king katawan. Alang katawan, nung bukod yamong metong adake, ing kamatutuwanan, dakalaring dake, dapot metong yamu ing katawan. Inya e naasabi ning mataking gamat, era kakailangan, niing buntok e naasabi kareng bitis, era ko kailangan. Emo ito, etamo malyaring ye, nung alalo ring bala mo may nanang daki ning katawan, at deting isipan tamong alang kabaldugan na daki ning katawan, ila mismo ring sukat tang pakaingatan, kabang detang daki, ae masanting lalawan, ila ring lalutang pakadinan pansin. Ae naman kailangan, ding mga lagong dake na ning katawan tamo. Dapot, pibage-bage no ning Diyos, ding dake ning katawan, bandinan mas maragulad ang ngalan, detang dake ning katawan, ay alang makaing dangal. Inya alang pamisagsagan king katawan, dapot ding miyayaliwang dake, atin lang masabal king metong at metong. Nunging metong ng dake ning katawan, manamdaman niya, ding aliwang dake, manamdaman langan abeno. Nunging metong adake, mi parangalan niya, ding sablang dake, mi parangalan lang abeno. Uli na niti, ikongan, katawan akong Kristo, ating balang metong kekayo, dakene. Bibili na ning Diyos king iglesia, ring sabla, king sukat dang pagkabilyan. Mumuna ring apostol, kadwaring propeta, katluring talaturo, at kaybat ding darapat mala, at detang ating upayang manulo o makasawop karing aliwa, o mamahala karela, o magsalitang miyayaliwang amano. Elangan apostol o propeta o talaturo, e ilangan ating upayang dapat mala, o manulong sakit, o magsalitang aliwang amano, o magpalino nung nano ing kabaldugan, dareting amano.
ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inggino tinubod na ako, bani panaral king maya pabalita, karing pakakalulu, at ihayaging katimawan, karing bihag. Inggino man tabi ake kayo, At kekan timurin, pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Dakal na lamo rin ding migkapilit sinulat kasalesayan tungkol karing bage mga palyari busalmi. Makayagpang ingkarelang sinulat, king sinabi ra kaya kami ring mekasaksi at menaral kareting bage ibat paking mula. Kay bat kung inusisang mitmong kaingatan iting sablang bage, mayapan ko naman po ing sumulat metong maayos kasalesayan para kaya kayo kagalang-galang at Teofilo. Depatan ko iti, ban abalo yung lubos, ing katutuan, daring sablang bage, amituro na kaya kayo. Migbalik ya Galilea, Jesus, at ingupaya ning banal Espiritu at kayo, mikalat ing balita tungkol kaya king mabilog a lugalay ito, tinuruya ka rin karelang sinagoga, at ding sabla pupuriande. Kay bat na nito, migbalik ya Nazaret, Jesus, ing lugal anong nuya meragul. Kingaldo na ning sabat, antimoy ngugali na, mintaya king sinagoga. Tinalakad ya ban mamasa karing kasulatan. Binyere kaya ing libro ning propeta Isayas, biklat na ing libro at ikit na king lugal nung makasulat ing makatuki. Ing espiritu ning Ginoo at tsukanako, uling pinili nako, ban ipanaral ke ing maya pabalita karing pakakalulu. Tinupod na ko ban ihayag ing katimawan karing bihag ating pangabalik da panimanmanding bulag ating pangayat busda ring mayayalipit at ipabalo ing banwana ning pamagligtas ning Ginoo king kayang balen. Lilon neng Jesusing libro, binalik ne king kasaw at linuklokyo. Makalawe la kaya ring sablang tao king sinagoga, nga nakarela. Metupad yangeni iting dake na niting kasulatan, kabang pakiramdaman niyeng mababasa. Iting mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Meto nga kaugalian na rin Filipino students king abroad. Iyapin itang deng bayong darat ng estudyante, ibiyeda kaya,
itang pigamitan da retang minu ng estudyanteng minuli na Pilipinas. Makanya ning milyari ka na ako kanito. Detang gamit da alikwan pinasa dala kareng bayong estudyante. Ama na kiyata metong yang rice cooker. Matuane pero gamit kay pang mapila na banua. Ausan bila hand me down. Ipasa mula. Detang pwede pang gamitan. Maliliari mo naman kareng pamilya ne po. Lalo na neng dakal na ring anak. Itang atchi, ameragul na, isa likod ng igimalan o sapatos, ban kanita itang tutuki, potang atsune sukad, sulod na lapo. Hand me down, ne po, o kaya second hand, karagulan, ay malan. Makanyan muna ang kayong pamilya, dakal kaugalyan kareng pamilya, papasa kareng anak, neng misa ning ipasa da, ing business da. Kareng miyayaliw ang probinsya, at inla naman kaugalian, deng keterak, ketapuking minalin, ang gangeni ating aguban sandok, neng January 1, ne? Deng lalaki, magpiblas lang babae, kay batating drama, ating sarswela, kaya tanging sentro, miyayaliwa na lang, balang baryo, deng gaganap kareta. Kaugalian ing awos tamo kareta. Pero king Santa Iglesia, ing awos tamo kanita, tradisyon. E po, iba siya king amanong Latin at tradere, to pass on. Ne? To carry on. To pass on and then carry on. Makanya niya ing kaugalian tamo king Santa Iglesia. San Pablo king kaduang pamamasay tang larawan ning katawa ng Kristo kareng sulat na. Metong tamong katawan, miyayaliwa tamo party dake. Pero metong tamo mong iglesia. Itang larawan na ito, itang teolohiya ay ito, ni pasaya kay katamo. At metong ang mahulagang ni pasa kay katamo. Yapining sasalpan tayo. Itang amanuan tamong Nicene Creed, i-recite tayo po itang makabang sasalpan tayo. Kapilan niya may compose ito, 325 AD, King Nicaea. Yung lagyunan ng Nicaea, ngeni King Turkey, Iznik, kaya tayo king northwestern part na ng Turkey, yung Iznik. Kanilamiti po na yung obispo, bahan kanita malinawan yung turu tungkol kang Kristo. King Kristo tutuyang Diyos. At ginamit din metong ayamano. Mendam lang amano. Itang amanong homoousios. Homo metong usia substance. One in substance. With the Father. So, nga na ning kapampangan, mibayit megawa, kayagum king panga Diyos ning iba. Metong lamu panga Diyos. At itang makabang sasalpan tayo nga ito, yang mipasa kaya katamo hanggang ngeni. Ngening 2025, 1,700th anniversary na ning Council of Nicaea. Amipasa kaya katamo, kanining formula na ning sasalpan tayo. Ning laman na ni kaya katamong paniwalan. Ing binasa tamong ebanghelyo, pwede tayang intindihan king punto de vista na ning tradisyon, ning pamagpasa. Ing ebanghelyong binasa tamo kang San Lucas, iba't siya kareng adwang chapters. Chapter 1, verses 1 to 4, and then chapter 4, verses 14 to 21.
Umpisan ni ng Ebanghelyo ng San Lucas. Nga nang sasabing San Lucas, dakal noreng sinulat tungkol king kwento ng Kristo. Iako man may kapilit kong isulat ke, masalese, i-organize ke, para ke ka kagalang-galang at Teofilo. So yung Ebanghelyo, no, ang popaying dapat daring apostoles, makayadres siya kang Teofilo. Siguro po, metong yang kagalang-galang king panahon ng San Lucas. Teofilo, buri ng sabyan, kaluguran na ng Diyos. Theo, Diyos, Philo, lover, friend. Friend na ning apong Ginoo. So, yung kakatekais ng San Lucas, papasa ng San Lucas, itang dimdam na ng Teofilo, king metong akasulatan. So, yung Ebanghelyo ng San Lucas, metong yang makabang katekismo, apapasa na kang Teofilo. Siguro yung Teofilo ay niyang abalo na iting kwento nga ito, pinasa niya naman kareng anak na at king komunidad na. Yung kadwang daki na ng Ebanghelyo, tungkol ya kay ginutamang Yesu Kristo, kay ba't na king Galilea, migbalik ya Nazaret Jesus, ing lugal anong nuya meragol king Aldo na ning Sabat, antimo ing ugali na. So antimo ing akaragulana, antimo itang mipasa kayang practice, mintaya king sinagoga. At king sinagoga, binyede kay ing libro na ning propeta Isaias, mi pasayang literal kayo ing libro ng Isaias at binasa ni. Ining binasa ng party na ning libro na ng Isaias, iya ing aman no daking Ebanghelyo ng San Lucas, plataforma de gobyerno na ning ginutamong Yesu Kristo. Ing programa na king kayang misyon. Oy ni ing tokyan na king kayang misyon. At nung basa niyang mabilog ay Ebanghelyo ng San Lucas, oy ning gagawa na ning ginutamong Yesu Kristo. Ing espiritu ning Ginoo at yukanako, uling pinili na ako ban ipanaral ke ing mayap a balita karing pakakalulu. Ban ipasa ke ing mayap a balita karing pakakalulu. Tradisyon, pamagpasa, ing pamanaral, ing evangelization, metong yang dapat pamagpasa, king maya pabalita, at nga na kining Ebanghelyo, karing pakakalulu, lalong-lalo na. At lawen tamo king Ebanghelyo ng San Lucas, as nong kaulaga para kayo, deng manglati, deng anak, deng babaying mililele, deng sakitan, deng pakakalulu, lilibutad na la. Ilang tatanggap king maya pabalita. Tinubod na ako ban ihayag ing katimawan kareng bihag. Ibuklat siyang pasbul. Di na lang kalayan. Denga tsukeng bihag. Itamo at intamong sari-sariling sukulan. Aneng minsan yang manalipan kaya kanamo. Nang minsan alipan nakatamo ng Facebook, o kaya ning cellphone, malyaring mako nung alakang cellphone, o kaya alipan nakatamo ng pamalupig na ring aliwa. Ing misyon na ning ginutamo Yesu Kristo, freedom, kalayan, oy ni ing papasa na ay iba't king Diyos, at ing pangabalik da paniman manding bulag. Detang ipasasalpan tayo o neng mabubulag la at edaaka kiting katutuan. O iting binyen ng mayap, papasa ng mayap ng ginutamong Yesu Kristo. Ating pangayat busda ring mayayalipit nung pansinan nyo la deng recipients ng misyon na ng ginutamong Yesu Kristo, deng kalulu, mayayalipit, malulupik, mililele.
yang pinasa ng misyon ning ipa kayo, king ginutamong Yesu Kristo. Ing yat busno reni, at oyni ing taule, masanting dile, at ipabalo ing banwana ning pamagligtas ning Gino king kayang balen, at ipabalo ing jubilee pamagligtas yo. Pabalo ing Gino ining panyatang na banwane ning pamagligtas. Ining misyon ng San Lucas sa pamagpasa, minyayang kapanayan kang Teofilo, uling sasala ing kwento kasalpantayanan king Ginoong Jesucristo. Ining misyon na, ining programa ng misyon ni ginutamong Jesucristo, babiyayang kapanayan, basanting apayin tungulan, kareng pakakalulu, kareng kakatamong at tsukeng sukulan, kakatamong masyadong malino, manakit, o makaintindi king katutuan, at di na nakatamong panahon, miligtas tamo. Katataulian, o ining sinabi na ng Ebanghelyo ng San Lucas. May tupad yang ini iting dake na ning kasulatan kabang pakiramdaman niyang mababasa. Ining hanggang sinabi ko, king panyatang ko, matutupad. Hanyapin neng susopan tala rin kalulu, matutupad at susundo tamo yung misyon na ning Ginoo. Neng etamo maging sumbagal, nun maging dalan na katamo ning kalayanda, reng aliwa, neng pakiramdaman tala, deng anak, maging malaya lang magsalita. Freedom yito. Neng manusplika tamo, neng pamalino tamo, ing buri tamo sabyan, metong iyang pamanyakit ita pamagbuklat kareng mata. Neng maging Santa Iglesia tamo, akagit tamong itamo, miligtas tamo mo, king konteksto na ning metong a komunidad, alimo individual. Panalangin tamong king panahon tamo, king biye tamo, isundo tamo yung papasayo, yung kasalpantayanan. Datang masanting sangkap na ning kasalpantayanan, ilang pamalino tamo, ilang ipasa tamo. Ban kanita ining misyon na ning ginutamo Yesu Kristong kalayan, maya pabalita, matupadya libutad tamo, tamo papasa, ing kalaraman, tamo papasa, ing madalumdum, tamo papasa, ing matsura. Tradisyon ning maya pabalita, mi pasaya kaya katamo 2,000 years more hanggang ini. Biyayan tayo ito, tayo tutukyan. Ngini po ag nagnantayang ipasyag ing kasalpantayanan, mi sulat anyang 325 ing kaya katamong kapampangan at translation. Itamongan, Sasalpantaya ko, king meto nga Diyos, ibang lubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, king sablang mayayakit ng ponge mayayakit, at king meto nga Ginoo, Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos. Mibait king ipa, bayo pa king sablang panahon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala. Diyos sa tuto, ibat king Diyos sa tuto. Mibait megawa, kaya gumking panga Diyos ning ipa, aking kapamilatana may gawain sabla. King uli tamong tao, at paulining pangakabos tamo, tinipaya ibat banwa, at mi katawan niyang tao, lalang ning banal Espiritu, King Birhen Maria, at milyari yang tao. Mi pakuya king krus, pauli tamo naman,
lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya, at mikutkut, at sinubliyang nebye, king Katlungaldo, agpang king ularing kasulatan, at minukyat ya banwa, makalukluk ya wananing ipa, pasibayo yang datang mitmong ligaya, banmukum karing mabiyang pong may ngamate, ating kayang kayarian na lang kapupusan, sasalpantaya ko king banal espiritu, Ginu ampon babyebye, amenibat king ipa ampon king anak, akambening ipa ampon ning anak, miyag ng misasamban ampong mipaligayan. Menas bukya king kapamilatan ding propeta, sasalpantaya ko king metong akapulungan, banal, katolika at apostolika. Papasyag ko king ating metong abinyag, king pangapatawa daring kasalanan, at panayan ko yung pangasublirang miyering mete, ating datang alangangga. Amen. Panalangin tamo king Ginong Jesus ban ing kayang mensahe maging mayap yang balita karing sablang tao. Nga tamo makibat magsalita ka Ginoo at bustan mong makiramdam kami. Ulitan tayo. Magsalita ka Ginoo at bustan mong makiramdam kami. Para king balayan mong makatipon keti, ban makiramdam karing ke kangamano ning bie, at para karing hanggang kapilanman, e pati nanggap king ke kangamano, bandamdaman de at atalastas ing mayap mong balita, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo at bustan mong makiramdam kami. Para karing ke katang talasalpan tayang mita gulaling king aldoy ti keka, at para karing sapilitang magobra king aldoy ti, baning mayap mong balita ning lugod, tasandoring sabla, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo at bustan mong makiramdam kami. Para karing bihag amanaya king karelang kalayan, at para karing manatiling bibihag king karelang sarili, baning kaya kang maya pabalita ning katimawan, dasanongan, manalangin ta king Ginoo. Magsalita ka Ginoo at bustan mong makiramdam kami. Para karing bulag e makibalo nung nanoing sala, at para karetang e manakit o e bisang manakit, baning sala ning kekang maya pabalita, ang tabayana nongan, manalangin ta aking Ginoo. Magsalita ka Ginoo at bustan mong makiramdam kami. Para karing kalulo at ding mayayalipusta, amanyawad saop, at para karing karelang matulid, para karing magsamantala at liligalig karela, baning mayap ng balita ning kekang ustisya, at ning karelang dangalan, miras king balang metong, manalangin ta aking Ginoo. Magsalita ka Ginoo at bustan mong makiramdam kami. O Ginoong Yesus, ing tula at ligayang papasyag mo, makatagulaling maging maya pabalita para karing sabla. Bustan mong makiramdam kami king kaya kang mano, at kasyan mo king misane kaniti, banding eganagana akit da king ika ing ginumi, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot ka na akong daon, matanggap piyara paning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo. King kapuri ang po ni kaligay ning lagyo na. King kasaplala tamo ting mabilog ng banala kapulungan. O Ginoo, malugod mo lang tanggapan ding ayin ayayam pang mikeko, banking pamipabanal mo karela, magsilbi lang makakabos kay kami. Itiyadwan mi king kapaminatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumantabe kay kayo, At kekan timurin. itasyo la ring pusoyo, Makatas na la king Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ang poong matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puriyan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Kaya kami mabibiye, kikimot ampon manatili, at king pamibiye, biye miketik pa king yatu, emu ing lugod mo yang tatakman mi aldo-aldo, nunengeni po, miririnan kami naman waga tungkol king biye alanganga. Ngeni nga tsunala, kaya kami ring peka mumunang bunga no, ning espiritu, pepasubling mebye kang Jesus, panaligan mi king ing misteryo ding pangakabus, maging ke kami yang alang kayangganan. Ulinita pasalamatan da ka at kambera ding anghel, papasyag mi ing parangal ke ka at ngeni ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinito'y panigapumi itugtugming espiritu mo, antimo ing titi pang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parake kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyan aking pamaylas sa ampon kamatayano, kinwa ning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang naiti karing disipulo na ngano, kwananyiti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't mingapunan kinuha ning kalis pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri dinwang naiti karing disipulo na nga na kuana niiti ikayungan at binum kayo kaniti uling iti yung kalis ning daya ko ing daya ning bayo ang ponalangangang tipan ami bubo para kaya kayo at para karing sablang tao ban kanita mi patawaran lakas ring kasalanan daptan yu iti king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin ng gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon mi akya kaiting tinapya ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keko. Ikaming ansalang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy paing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod kamben ng Francisco ing Papa mi at i Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulo mo idalamula at ding sablang mayango na biye ketang masalang arapan mo. Pakalulwan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biya langangga, ban kambening no na Virgen Maria indun ng Diyos, kambenang San Jose ng esposo no, kambering no na apostol at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka king keka banding panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapaminatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapaminatana, kambena ampon kayo, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya keko Dios, ipang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpag sa dyan mi ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo.
O Diyos, sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, layon meng pamayapan ang pon pisan metungan agpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Ipagit tamong yan ing mikakami atong tamok ing kapayapan. Niyo'y kordero ning Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring mayayaos king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat ikas nga mano mo, kumayap na ako. Kristo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, pagkalubos na kay kaming grasya mong makapagkalambye, ba kaming mipaligayan kapilan man kaniting kalam mo. Itiyaduan miking kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Manatili kayo pong mga talakad. Panalangin ning jubileo, itamongan, ipami at subanwa, ing kasalpantayanan apigkalam mo kay kami, king kay kanganak Yesu Kristo, ake keng kapatad, at ingapining pamikalugod, ake kang pepalablaban karing pusumi, king kapaminataning banal Espiritu, gisinga na sanang pasibayo kay kami, ing nuan akapanayan, para king panyatang ning kekang kayarian. Ibayo na kami sana ning kekang grasya, ba kaming maging alang pagal at alapangambul ding bini ning maya pabalita. Teti sanang bini, ibayo ra kami kapilubluban, ikaming ketawan ating meto sikluban, king pihong pamaninaya, king meto nga bayong banwa, at meto nga bayong yatu, potang melupig na nalaring upaya ning dewakan, ingke kang ligaya sunlag ning alanganga. Ing grasya ning jubileo, gisinga na sana kay kami, ikaming peregrino ning kapanayan, ing pamagdulap karing bandi ning banwa. Iti mo namang sanang grasya, ikalat na sana ing tula ampon kapayapan, ning kekeng talapagligtas king mabilugayato. Kekeng Diyos, nuan ay alanganga, miabye ing ligaya at kapuryan, manggaman king alanganga. Amen. Lukulukay po saguli. King pamagsadyata mo king kakatamong piyesta, o ining tema, Our Lady of Lourdes, exemplar of hope and companion in synodality. Then kaya katamong budget in total na 1.3 million. Then kaya katamong donors ang po pang indam 600,000. In total the so far 738,000. 739 na lang. Ito po mag-donate na bengi. Miyabe kayo. Then katamong donors in kind, laro, stampita, deng stampita may gitnong 10,000 siguro. Dinonate ning St. Francis Printing Press. Kaya ba't ating pang mag-donate para corporal works of mercy, panos, pinggan, diapers, Milo, gatas, ang po pangadwang sakong abyas. O rin po rin dinonate na idalata mo ka rin orphanage apuntalantam. Then kaya katamong expenses, miragdagan la 486,000 in gastos tam. Pwede na pong gamitan dito ang CR, ditak namong kumpuni. At o rin sasadya tamong devotional articles, magsadya tamong packet, small packs, siguro 5,000 para kayong piyesta or 6,000 and then detang aliwa para kayong lakong kordyal. Then kaya katamong sources of fiesta funds, then voluntary donations, then mass intentions, collections, ang popong donation boxes, manibat February 2 hanggang 11, ang popang February 15. Nanyapin, then kaya kayong babye, then hanggang sisimbang pamagpagnoben na atin lang dake, kaya katamong fiesta funds. Ay taong conduct raffle, o magpakalat solicitation letter, o kaya mag-distribute envelopes. Voluntary mo po ang pang announcement. So, ingumpisa na ni kakatamong novena. Kaya February 2, Domingo, alas 8, timpang misa. Kay ba't na ning misa, muntatamo, lubaw, detang bisan tuki.
Kay batitanggat panapon umpisa ning nobena ning Samael do pamagsadya king piyesta. 5:30 nobena, prayers, kay bat ing misa alas 6, o rin magmisang alas 6, manibat February 2 hanggang February 10. Kay bat ning schedule kay kakatamong pamanmunta ka ring orphanages anting corporal works of mercy. So, pamag-donate kung pamangailangan da. Keng Sunday, February 2, mama ko kay bat na ning misa. Keng Saturday, February 8, mama ko bandang alauna, papunta Mabalacat. At Sunday, February 9, kay bat na ning alas 8 misang Pasibayo, kaya taking bahay pag-ibig. Takal pong salamat keng Vice Mayor, ang po king Barangay Kabetikan, kaya parang doon karelang gamit para king pamanakot basura kaya king banda king eskwela at pamaglinis king patio. King bilabasan pong atlong banwa, manibat 2022, ing Rectoral Council, ang po pa ing Finance Council, yang ko-constitute kong Fiesta Committee. Ating pari kilandamo, yapin ing fiestang pastoral, ang po pang liturgical. At may kawani yaking Fiesta Committee na ning barangay. So, rin kaya katamong pondo, magamit lamo para king shrine. Si Claude kay pungin ni para king panalangin king Birhen ng Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepagit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot malading kaya kang kasaupan at dakal na lang masakit at kinayap ka rin karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong bipnong kapanaligan, ban adwaning pamaminatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang may pagkalob ko kay adwanan, anting kapasalamatan ka rin sawok mo, panikwanan kong makitulad king kaya kang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake kuking kaya kang ligaya. Amen. Ipami at yukabanwa misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Inka kanan mi king aldoldo, ibe mo kaya kami king aldongeni. Ampon ibatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antining pamamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isaul kintukso nun ikawas mo kami king marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babayin, o kanya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras, ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanganga. Amen.
Ingin manatili kaya kayo. at kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive,
mine. I am Catholic, I am alive. I am Catholic, I am alive. I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive. I am the liver, the salt and light. I am Catholic, I am alive. I'll be a witness, I'll let it shine. I am Catholic, I am alive. I'll always follow the Lord of light. I am Catholic, I am Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life